lihandili tukulya nondi omukamba kuno kwa Nyasaye yakurana kutoro kuibalana obulali bwa Nyasaye umera bananga Pastor Jacques subira kusani kusiro kuchaka embo mwami Nyasaye kumuloli uno nenda abungu osiyali obunyali bwo n'obukongo bwo bembula mu bwawe irali ya Yesu Kristo tingufu cy'omwoyo mchenu kichende hala nabo mwirali ya Yesu embo Nyasaye kukola liyekola mbula mu bwawe litukulya nondi msubirwa bola amen mwama kukasye okuhulisya litukulya nondi orakarula yaota sikira Nyasaye nyakuloma hala nawe mwirali ya Yesu ebabe bola mustapusi okurura omulyango kwa gataru wa omulyango kweli 13 Exodus chapter 13 verse 21 ebabe bola mbasu omwami yabemelanga narumikira injira narumikira esiro yeli rumbesi okubamanya injira ne mu butuku yabemelanga narumikiranga esiro y'omullo okubako sirya obulafu ho babe abanyala okuchenda mbasu n'obutuku likwano nalilole nimbula Nyasaye aloma nase endo ye yaruma mbole hala nawe nesindu se Nyasaye yamanyano omwami yabemelanga nende lilumbesi lino nisina Nyasaye olwa yenya kumanya bana ba Israeli ali hala nabo yakola lilumbesi nilichenda hambeli wabali ni balonda lilumbesi mbasu balonda lilumbesi ne lilumbesi yali the representation of God obona mbu esafari yokurula emisiri ni bahengere Canaan esubala se Nyasaye yali yabalakira sienya chingufu cha Nyasaye okutia hala nabo tienya chingufu cha Nyasaye no manyo luchendo no it is a picture of the life we live so kumenyimika chiosita kulina matuka Nyasaye yabweresia we have a lifespan there is a place we are coming from and there is a place we are going kulinende akuchicha kulinende akurura nesubala sino sonyala kuchenda msilimata abono butuku yabarulanga singa a pillar of fire omullo kwabanga ni kuchenda yali nabaongoza singo mullo tuku obutuko manyika bolani mushima sonyala kulolata ebindu byakufunika wayehalwako emiringeti kyarebwako obi bw'omusuko wakufunika sololata lakini bade bola mbutuku buno obuhongo bwa Nyasaye bworulanga mullo nebaongoza nibalola habatia babebola balole habasena balole abachenda sikira shina omullo kwakanga nikubaho siria injira eyabalonda abo ne bachichesi bala se Nyasaye alinya balakiramo lakini mbasu wesibala siri bulai akola ndi Nyasaye siyarula osikire lyuba liruleta yesikalanga singa lilumbesi yabalole kala singa lilumbesi no buhongo bwa Nyasaye obulangwa the glory of God the glory of God oluchendo lulo chenda msialo sino wenya obuhongo bwa Nyasaye buno be buchicha imbeli wa no sonyala kuchia no chenda blindly msibala sino ta olinende direction esinsinya hase kumanye a direction ya Kenya hobe no chicha nesindu sino bana ba Israeli ebadebola balora lilumbesi bachenda ni balonda lilumbesi bachenda ni balonda lilumbesi olwa Nyasaye linyenyabe khale abundu sikirisi balasino Nyasaye la kwenya abundu wetutu ye wihale olete kuchililo kuchenda ta sikirasi na you rest you have a sober mind hotole kuchilile safari ya handeli wiwe chendo nyala bando tinyo God wants you to relax your mind sikire safari yo linayo ne isiro ole Nyasaye abola Elijah buga olie onwe oruchendo rusiro rambi yani na uruhire Nyasaye amuleka uruhe khonyala bola mundu ne Nyasaye yenyo uruhe ebabe bola olwa yenya ba uruhe ili rumbesi la yahera kusikuru siliachenda ta yasinjira abundu wali lakini olwa benya kurula kandi Nyasaye abuka na bola Musa
Musa yabukasibuine Nyasaye namulanga nambola bola bana ba Israeli bafuni kamaema kabwe basimuke bayihayana matuka manji. Let them break their cup and move on. Sikila sina mbasulo mwicha kubuga muchokolola lirumbe sili chakilo kutia ne lirumbe sili chia niyo abali bachichanga obunyali wamangana kenyake koleke musibala sisyo mwoyo mbula mububu bwicha buli mwirumbe sili Nyasaye elichendanga kumugweko. The glory of God above you, it consists of what is supposed to happen in your life in the days to come. Kulwe yako omundu wa Nyasaye no chenda lirumbe sino rali kuyiweta no chenda kuhongo wa Nyasaye brachenda hambeli uwo olole singo chata ebabe bola. The word of God is a lamp upon my feet. Kumbora musinyala kwetu yata sikila sina lirumbe zile Nyasaye limanya hanjia. It shows me the direction lilolesia kenya kambe nichicho pande buno abande binchi bakora because they have ignored God. Basura hula amakwaka Nyasaye basura hula ebya Nyasaye yenya vebye koleka basura hula akanyasaye yenya balonde bachicha mchingire cyabwe ne bakora injira sikla suna siba uchila lirumbe silya Nyasaye libahonye okuchia abachichata lirumbe silya Nyasaye no nibwo buhongo obwenya manye awobulamu bugubwa mukamba buchicha ena akawenya kekoleka msiao akawe komba okola esiwe kombo kutira omukono siri in the glory of God. Sikla lirumbe zino lichicha hambeliwo omusukusanya la kwikalata because God knows the direction. Lirumbe zino yakinga etayo kosia injira ya kenyokobe no rondaho kunyara kubani mbasu olola bulai lakini byosi sibili byosi ebiloleka bohengane chimonita ebindi biliyo olabwe ise singira ano sonyara kumanya ni wino sinjano nende anota ebindi biliyo besipalasi omwa sikile babe bola I shall command angels concerning you. Aba malaika baliyo abachenda halana bandu ba Nyasaye ne Nyasaye yenya lirumbe sino lichililo kuchenda no bulamu bwefwe nikaka kila Musa na bola Nyasaye if you're not going with me I will not go. Sikila sina no bula kuchia nase ni sine sianyala kola ni mbula iwe ni sine sianyala kola Musa ya kinge mekono na bola God I need one thing ochenefwe ochende halanefwe Musa ya manyambulirumbe sinu lyenya hali peo kenye uchilo kutia Nyasaye nambola njaburumo mbalaika imbeli wenwe yecho kuhinya abakanani yecho kuhinya abahitani yecho kuhinya abahamorai o malaika mlala lakini Musa siya uchila makwaya kota nambola if you're not going with us wacha tubaki hapa lirumbe sino. It is the representative of the presence of God in the life of somebody. Niliye lolesia obuhongo bwa Nyasaye obunyali bwa Nyasaye mbulamu bwo mundu abantu baliyesonyana kubalwana ta sikila kumirwe cyabwe lirumbe siliho no laba bukle direction. They are not just going sikila bandu bachendata lakini bahenga ebindu bya Nyasaye yenya bati bakola balole direction yo mwami Nyasaye yenya balondeko nikaka kila you cannot fight them. Bible bola ulwabana ba Israeli be abe Misiri beruka nibenya ulwana bana ba Israeli Nyasaye akola lirumbe silali kwa sisi ngomullo nomullo kuamba subakadiremota no butukulwa bwola mbazubwa kuola nendire silima abali bali no pande bundi ndira obulafu sibakamanyire nsinezi yakoleka kato mullo kula kwa hosili abana ba Israeli nesikwa hosili ya Misrita sikila sina. God was fighting for his people kamusa na manyalinga nerara ilumbesi limo buhongo. It is the power of God in the realm of the spirit. Let a cloud go before you. It is the presence of God. Ne kwa holi ne sibala zikalukana reba Isaka obunyali bwa Nyasaye bwali buchicha halanaye ne Bible bola weli nenda melek musibala simbi bacha besibala selisi akwesilanga langwe ombasu kwabala
Isaka kata yali nyagwirukire Misiri sikile shokulya sali sibula Kanani lakini nyaze na mbolo rahachiata lima chawolia no nenali manaraka ebebe bola yafuna sikila sina the glory reigned as rain in the world niludasi no likwicha sifula to make you keep on growing. It energizes you. It causes you to flourish. Nikagekile bebe nebola abasubira nyasaye bali singe misala charakwa hamuchera katomba sukubale sichihendata sikile misi chako chialanda machi amatukulwa kola ko ufuna amatunda kamaho sikila sina chialande misi chacho machi sichiricho mbasu sichiricha ifulata nelilumbesi eliyekala hekulu abandu beimelayo leka kumanye likwela liyekoleka mustabusi abaruchibo kuranga omulyango kwa mahumi muna elikumi nende munane First Kings chapter 18 olunyali lwa 44 abola olwakane nakataru omurumigiri yakaluka nabola mbo ndutsi akalumbesi akara yomba omukono kw'omundu neketsanga okurula mu nyanza mrumiki wa nyasaye wa Elijah ya Roma ya chakole nisine siyekole kako opande bw'inyanza sikila sina emihika chitaru n'enusu ombasu kwali kwabala ifula siyali n'eliyota abandu bali babirira mangana matinyo sikila sina owekayakaya Baal Jezebel yeli ne kinge miyungu cha Baal ne chikingula ekulu ni ya ordaina for very many prophets kaya bakonye kwe kaya Baal lakini litukulyo Elijah ya babola na mwe kaya Baal nomba nyasaye omwikulu kuchia musukulu kamera nolobali bali hala nibabu nababola lango mulo kusame edabiwe yenyesi yajata lakini kwa Elijah yecha nalanga kunyasaye omulo kweka ni kusamba nebadebola na abarobi babali bosi niberwa myaile de Elijah na sikama badebola ya sikama ne nalo mwakukwe hasi masikamo na chaka ulanga kunyasaye ne sindu silese yalanga kunyasaye nyasaye lilumbesiliyo ndilo leka kandi Israeli kuchokuba kuhone. The cloud of God is the presence of God in the land. Sikila nyasaye naliyo sonyala huria tawe egre bebene bola sari chango mbasu amatuko kombasu amatuko kesilangangwe. You don't fear if you have God. The presence of God is in the cloud of God. Ilumbesindo nyasaye bebe bola Elijah yachililo ureba kunyasaye nalanga nechingufu nalumo mrumiliwe kaluka chohenge olubeka lwinyanza nisinisiye koleka mrumili niye chanabola sindole olwakata olwakane olwakarano olwasita olwasaba lwecha nakola nabola ndole akalumbesi olubeka lwinyanja nesikalaka kali okuyomba omukono kw'omundu ta kayera ky'omukono kw'omundu keky'okurula olubeka lw'inyanja. Elijah knew there is no little glory and big glory. Glory is glory. Olwenyasaye yereka litala lya Israeli abana ba Eli Hofni and Phineas bali bacha muchinjira chindi chokwekayakaya ekyokulokolo bulungi kubwali bwa nyasaye ta the glory of God left. The Bible wona omuhaye wa Phineas yebulo mwana namunanga Ichabod obola with the glory of God has departed from Israel. Hakuna utukufu akalumbesi yako hakora nekando bwekayakaya obwa Baal obwa Jezebel ya chiakia the cloud disappeared. Likulu lya sura kwa ifura sikila sina the rain is in the glory of God. What causes you to move on? It is in the power of God. Omondu sonyala kwetira kubindu bindi mohule mowesute mobeno buhongo bw'obuchirilo bucheimberi tawe. You need the glory of God. Nisesikanga kunyasa Elijah yali nalinda okurola obuhongo bw'Nyasaye bw'ika Israeli obuhongo bw'Nyasaye bwakora ifula yakora. There was a drought. If you don't have the cloud of God in your life,
there is nothing that is moving. Abantu bali abalo obutinyu amangana sikesu tata batira kuyirisi balali kole batira kuyisi bindu byavwa ombasu kwa yaka siklasina baye binyasa ibindi baye kaya banga ba baye kaya bindu bindi byakola ifura yakora ifura. It is in the glory of God. Elijah yalinda kalumbesi kaloleke akalumbesi kwa kaloleka Elijah na manya the glory of God has come back. Nyasaye uchere niyeruka chimbiro na chana bola Ahabu wale mruchi niruka chimbiro chingo siklasina ifura yicha kwa litukulia nondi ozili kulako ifure fana mbota no mbasu kwa yaka ne Ahabu na simu kachimbiro siklali na alonda kumulo kuika na manyamangana komrumi kiwa Nyasaye boy na katoto nekecha kole kasi kwangu ruweko Nyasaye yarakulo bongo buchela Israeli okubira mukalumbezi abalini kayelo mukono kwa mundo babe bona mrumi wa Nyasaye yeruka kubilenje nayomba makari ka Ahab akayalina nako mfalme nasikala inyuma Elijah nayomba sikla that cloud was exactly coming to Elijah. Amundu wa mrumi kwa Nyasaye ni nani ilumbezi lianya kalibeo ne mwilumbezi muno obunyali bwokonya bandu bandi bosi musialo bulimo obukongo buli mwilumbezi no sayali tukulya nonda kalumbezi kachake kuloleka musibala sisyo syomoya onyera abantu wanyaka na otira kubindu sibyamata ebindu byaoma lakini you need the cloud of God in your life wenyaka lumbezi kano kaloleke ebabe wala kecha uwe Elijah Yesaya marasaba na rumo mrumiki wa Nyasaye musikuru hekulu naleke syokulya naleke bindu bindi lakini niyelwa okuchokaba obukongo bwa Nyasaye oburumiki bwa Nyasaye wekela oburumiki bwa Nyasaye wali mu Elijah walanga lilumbesi nilicha sikila sina Nyasaye ahulanga abandu abamurumikiranga habari esyaba bechani balanga sicha sikla lilumbesi no likumirwe chabwe. Your money, it is in the cloud. Your children are in the cloud. Your husband is in this cloud. Nihecha akwifuna omwe kuko nesibala sichaka kukalukana ebindu byose byalibire bitinyo nebichaka ukule direction in tofauti sikla sina. There is the glory of God in the cloud. Omundu wa Nyasaye oranga singira chasiklo side wo rangata babebola Elijah Yesaya mpaka saba no lwa saba nalo la kalumbesa katiti halole katiti. But the glory of God is the glory of God. Doesn't matter with your age. Onyalabano lo mwana onyalabano lo musahulu onyalabano lo mundu weimele fana mbwena lakini lilumbesi no liba kumrwekwa abro mundu wano sinjile imbeli wota unakuwa unbeaten no yomba mahe no leka mahe akaleka basahulu akaleka bakuka babo onyalakarahasi siklasina. You're not going alone. The presence of God is with you. Nyasaye yasingisia Dauda hana batiti nikalwana Goliath mundo mrami mundo mugongo Saulo yabola chalinganela la sikla Saulo yaliwe ikalane Samuel wamanyani Nyasaye okola amakuwa yabola linganela la leka Nyasaye abe hala nawe halumbezi kano kachenda nende Daudi niye njula musibala silihe Goliath ya paralo lo mundu mulala lakini ifula yali ni icha iyo wira bafilisti ifune nyala kula mwilumbezi no ekole litala lyabarumiki ba Nyasaye likule ndikomera nekole litala lyobusuku ku Nyasaye abalosi n'abantu banyekali jesi lya Nyasaye bafwe bakaluke hasi ifula yokula mwilumbezi no muchinju chinda enyala kola bakule chinju chinde enyala kola bakaluke hasi. The power was on David ahalumbezi kano kali kachenda kumurwe kwe ebabe bola litukulya Pentecost olwabali bali mu nyumba hila nibalinda kumwoyo mchenuho baulesi bagasitechela no busindo mu nyumba nibubira noloba ulo busindo ibo nibafungula chimoni nibayenga nibanola chindi michomulo nirwe chabantu lilumbezi lilinjie lilumbezi lyakhenjira ebabe bola butuko yalishingo mullo nembaso yalishinga lilumbezi nabosi yabana ba Israeli nolwe lilumbezi no liyenjira munjo
obuhongo bwa Nyasaye ni bwinjira abarumiki b'omwami Petero oweruka chimbiro naleka Yesu nacha n'abambwa Petero wekana Yesu nabola mundu yosi mmanyire takataru etaywa nerakula Petero yasinjira imberi wawe n'ababola sikunywea malwataye lakini kano niko akomurobi Joeli yarakanga omoyo kwanje kwa heche kubandu bose kwa hakwesinga ifula sikira kwicha hasinga lilumbesi obusindu kwakola mu nyumba buno mmalabo kola ifula niyenya ugwa omundu wa Nyasaye saye obusindu buno buchako kubira munjuyo buchako kubira kubana babo buchako kubira kubosi abe certificate cha sura kole kasi obusindu birego sikira ifula icha obusindu buno babira esibala stechera ifula nechaka kwa ifula nekwa Israeli eyali nesiri kwa batahumika chitaru nenusu siklasina omurumiki wa Nyasaye urangile lilumbesi ly'omwami ndanga lilumbesi ly'omwami lichembulamu bwo liche kubulamu bwo ubulamu bubwo butolo ukwirwa ifula eri mwilumbesi no amangana ko khaba kaebisa mwilumbesi lya Nyasaye abindu bya wenya biri mwilumbesi lya Nyasaye ebabebola olwa Solomon yali nasaire hekalu ya Nyasaye abarumiki b'omwami abembi babukule bindu byokupa chinyemo nibakupa ulai nibakupa na abembi bembera hamla mbulala nelikanisa lyechulamo nelilumbesi n'abarumiki b'omwami makuhani nibabola ano kata ubulabusa kwenyawo kyekola singa bezalizita kosi kamwenyereke kolekele because if the cloud comes everything you want it is happening byosi bya wenya bili mwilumbesi no nibwo buhongo bwa Nyasaye obwo wenya bwinjire mbulamu bubwo nikaka Musa yabola even if you don't go with us don't allow us to go olekane nefwe sikila norachia nefwe omusukala wira norachia nefwe na bukule mbwene sibala sewa kurangiramo norachia nefwe how can we inherit anything without your presence na wala Nyasaye let your presence go with me let your presence go with us we cannot go without you we want your presence kama basulie sindu syo mundi enya no buhongo bwa Nyasaye buno mwilumbesi lya Nyasaye chinju cha Nyasaye chenyali lumbesi lya Nyasaye esibala syosi na maasi sikla maruwae lakini liyo linganela abarumiki ba Nyasaye kuchako ulanga bu Nyasaye ilumbesi lya lera ifula Israeli mika chitaru nenuso bali banyaka nesibala syawoma singe sibala syawomere nuwenya uchi America no wolo lera COVID-19 certificate no wolo ifo wafunge mbakasi kuchichate sibala syawoma lakini we just need a cloud bandu ba Nyasaye echinjula chefwe chinyala wikura sikira kalumbesi kano kakachaka kuloleha Elijah yalinda bolwe lyakete lyakechula ikuruta olwe ulla chakalolekele na manya this is my season omundu wa Nyasaye nyabole Nyasaye ni Nyasaye abula omutiti nendo mukali na kumanya kadeskeresi lamuno bulamu bukalukana na mutira omukono no bulamu bukalukana oralinda lingana lindita olwo ulali wano subira ku Nyasaye lilumbesi lya Nyasaye lihembulamuwo lichake khole kasi eya Nyasaye yakulako khole obula chingufu Nyasaye narali naweta lilumbesi no mbulali khola mbulo busindu buchucha mbulo busindu esibala sitechera sikira sina lweifula inekwicha pake bindu bimere pake bindu bikikure lilumbesi limonenda kamenya lakini ni tofauti kula lilumbesi na neifula ya lilumbesi inokwa yanangwa the latter rains ifula yenyere kwe amatubuko umalira kano neri mwilumbesi no Yesu yabololwa mwahalole ebindu byekoleka amalwaye karaleswa mwahalola bandu beliye abantu bakola mbwena omwana nasula papa nasula omwana mwahamanye ndiya embi ne Yesu mwilumbesi muno Yesu mwilumbesi muno yenyokole sindu sebalanga the latter revival utukufu ndani ya uvuvio wa kukaribisha kuja kwa Yesu lilumbesi liyekulu omundu wa Nyasaye anything can happen if you trust God in this place mrumiri wa Nyasaye nyosubile ku Nyasaye obulamu bwaba bwayo maka ifule li mwilumbesi no Nyasaye arumire kubole ranga ifule chake kwa
ifula ekwira abantu banyasaye ekwire mbulamu bwo ifula yakwira abarumiri bandi kandi nayo nje komba ingwireko nje komba ekwira abana banje yekomba ifula ino cyakobola nyasaye owe ifula y'amatubuko kumalika labula ifula yo kumalika kwe. We need a revival. Sikirwe ifula ine kwicha abantu bachaka kuloma mchinimi abantu bachaka kuloma mchinimi bachaka kole bilolero batira kubalwaye baona batunga matimoni nikachia nibakola mangana ako uchenya sikira sina ifula ino yabakwira the latter rains eri mwilumbesindo omurumiki wa nyasaye litulya nondi nyosubire ku nyasaye akulakulete sindu sikalukanye obulamu bubwo sikalukanye kosi akawe kombolole nikakalukana mbulamu buno mulibere Yesu. Elijah siyamanyise nyasaye chakolata lakini yali n'obusubiri n'alanga lilumbesi laloleka nolwa yalanga lilumbesi lyecha katakani nawe litulya nondi lilumbesi linyala kulonda Mulesu barasi omwoyo nisikugele ebindu byo abali lumbesi ifule kwemo ifule na kwao mulibere Yesu ekwira bana babo ekwire ku byashara byo ekwe kubukala bwokola ekwe ku kasiyo ekwe ku kasi emikono kyo orakole kasiyo loli mamsirangarangweka ogole nolola ebindu birulamo ebindu bichella mulibere Yesu nosubiye bola Yesu osubiye litulya nondi labula ifula yeli lumbesi lyamatuko kumandika kano ekwambula mu bwanje mulibere Yesu usubiye Yesu khorambula mu bwanje obulaliro bwo mulibere Yesu bola amen noba nosili kuboni bola Yesu kuhuchila nondi obumuhonya wobulamu bwanje noba nolwala tira olwala raho lisubira tira kumakatasi komwana remhono kubana babo ngosubire nyasaye akalukanye obulamu bubwo mulibere Yesu embo nyasaye kumundu wonsi obirira butinyo mwilumbesi no simulawesi ranyala bwekole kata nango buonya mulibere Yesu abalwaye baone abafwanyoyo basimukuge mulibere Yesu abaregwa mbilingwa n'abalosi n'abafumu barulemo bahinya mulibere Yesu ndakobula mu mbulamu bwabwe byesara bikinguke bitoro kwirwa n'ifula ya kumalika mulibere Yesu embo nyasaye kumahongo kokola bananga Pastor Jack owa Jesus Healing Center esongolo ebunyole umomo kasi ochilile okulondela amebalo kanyasaye ku TV no mwama kasi akuhetsi gabi wala amen. Karibu mwami, karibu moyo kwa